Senateri Evode Uwizeyimana agaragaza ibi nk'ibirushaho kuzambya iki kibazo aho kugishakira umuti. Nyine urumva niyo ya double jeu barimo. Ni gute South Africa iza muri SADC ikavuga ibiganiro noneho yarangiza kongera gasunika ingabo muri Congo kujya muri mission offensive. Icyo ngicyo kuko ni nacyo ingabo za Yaserega zazize yari force d'interposition. Yari force itaje kurwana ije kubafasha kugira ngo abantu bashobore kumvikana. Niba rero nkubwira ngo niyo mpamvu rero nkubwira ngo niba nta solution militaire ishoboka ikindi cya kabiri na President Kagame yavuze nuko nta gisubizo kizaboneka hano. President Tshisekedi nta political will nta ownership ya Tshisekedi tubona. Aravuga ati nta bushake no ownership no kuvuga ngo niba iki kibazo uwo kireba atagifashe ngo kigire iki anagira uruhare muri ibi biganiro muri ibi ngibi turimo gukora akigira ntibindeba ubwo hari aho bizagera avuga ati nge ndashaka kurwana bamubwire bati okay niba wanze ibiganiro genda urwane M23 zamushorera mugeze mu marembo ya Kinshasa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi niyitabiriye inama idasanzwe ya 24 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Kagame akabe naho yagaragarije impungenge ku musaruro w'ibi biganiro barimo. By the way, even now the person or the country we are talking about is not represented as we are discussing. Uwo turi kuvugaho hano n'igihugu cye ntabwo yitabiriye iyi nama cyangwa ngo ahagararirwe, kandi ni igihugu kiri muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ariko nta na hamwe gihagarariwe. Rero sinzi niba ibyo turimo kuganira hari icyo biri bufashe muri gahunda yo gushaka igisubizo muri icyo gihugu. On what happens in the process of finding a solution in this country. Mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yagiye igaragaza ko ishyigikiye inzira z'ibiganiro zigamije gushakira umuti urambye iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'igitekerezo cy'uko habaye inama ihuriweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa SADC. Reka aya makuru tuyahere imugunga ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari inkambi y'impunzi z'abanyekongo. Leta ya Kongo yakunze gukoresha nk'ingabo yo kwikingira ndetse n'igikangisho ku mutwe wa M23 bahanganye. Mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo yageze muri iyo nkambi ya Mugunga iri mu nkengero z'umujyi wa Goma, yumva impumeko y'abaturage nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe uyu mujyi. Ahangaha ni ku nkambi ya Mugunga mu birometero bike uvuye Igoma. Abaturage mwumva ni abari mu nkambi ya Mugunga. Iyi nkambi yagiye ikoreshwa nk'igikoresho cyo gutega M23 kugira ngo niraswaho bazabarege ibi. Uyu munsi abaturage mwumva barimo barabyina ngo baranezerewe. Iyo bavuze icyicaro cya Kivu y'Amajyaruguru naha babavuga. Aha niho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru akorera, ariko uyu munsi ibiro bye nta muyobozi urimo akorera, ariko uyu munsi ibiro bye nta muyobozi urimo. M23 nyuma yo gukubita inshuro ingabo za leta ya Kongo Wazalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro bagakwira imishwaro. Ibi biro bya guverineri ubu ngubu birahangaha gusa tubashe kugeramo dusanga ibice bitandukanye, ari intebe, ari amadosiye, harayo tubashe kubonamo. Ibi rero ni ikimenyetso cy'uko Kivu ya ruguru yabohowe nayo 23. Ibyo bikaba binavuze ko na teritwari esheshatu zigize Kivu y'Amajyaruguru nazo zabohowe, uhereye kuri Masisi, Beni, Rubero, Warikare, Rucuru na Nyiragongo. Tukivuga ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo. Kagabo, wiriwe neza? Uraho neza Leonce. Wageze hariya muri Goma no mu bindi bice mu nkengero zawo hatandukanye nyuma y'uko M23 ihafashe. Banza utubwire muri make Goma bimeze bite? Ntekereza ko umugambi wanjye wa mbere ntabwo kwari ukugigoma, ariko nyuma yo kumva ko umujyi wa Goma wafashwe na 23, abanyamakuru twari dufite amatsiko yo kumenya ibireba uruhande rw'u Rwanda, kuko u Rwanda rwari rumaze igihe rugaragaza ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo bitewe n'abafite uruhare mu ntambara zo muri Kongo, kuko Kongo mu kurwana kwayo yafatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda, bafatana n'imitwe yitwa Wazalendo, n'imitwe myinshi isanzwe yarabujije amahoro n'umutekano abanyekongo, ariko leta irabakoresha. Harimo ingabo z'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC,
harimo Loni ariko harimo n'abacanshuro. aho ngaho rero komoje ku mpungenge u Rwanda rwakomeje kugaragaza impamvu nakubwira ko ntabwo nashaka kugigoma gutyo, ahubwo nashaka kubwira icyatumye ngigoma. hanyuma aho wageze rero izo mpungenge wabonye hari ishingiro y'uko u Rwanda rukomeje kugaragaza ko hari impungenge ku mutekano warwo? Nagira nkubwire ko M23 yafashe Goma yinjiramo ku cyumweru, ariko kuwa mbere byazindutse ari indi nkuru kuko hari amasasu menshi yavugaga haba i Goma, ariko hari n'iyageze ku butaka bw'u Rwanda avutsa abanyarwanda ubuzima, abandi barakomereka. Kuva icyo gihe rero nibwo nagize amatsiko ndavuga ntariko ngomba kumenya izi mbunda zarashe hazari ziri hehe, zarashwe na bande, ese byaba bifitanye isano n'ibyo u Rwanda rwakomeje kugaragaza kuva iyi ntambara yakaduka. Ubwo nagira nkubwire ukuntu nambutse nkagigoma n'abantu benshi ngira ngo bashobora kubyibaza. Mbere ni ibintu wakurikiranaga hafi aho ngaho ureba ibera hakurya y'umupaka, ariko noneho ku gihe barashe ku Rwanda abaturage benshi ukabona bakomeretse, ukabona hari n'abapfuye, nibwo twashatse kwambuka i Goma. Tugezeyo rero byari bimeze biti, ni umujyi nyine umaze kuberamo intambara, ibintu byinshi ntabwo biba bikiri ku murongo, ariko nanone icyo umuntu yavuga M23 buryo yafashe uriya mujyi yabanje kuzenguruka ku buryo abantu benshi bari bawurimo, abaturage bari bawurimo. Ahubwo igihe cyo nafite amatsiko cyane kumenya ingabo ibihumbi byinshi zari zirunzemo zari ziri hehe. Rero tukigerayo ngiye nahitiye ku kibuga cy'indege, niho hari harunze ibitwaro byinshi, intwaro nyinshi utabara, niho hari ingabo nyinshi. Rero tuhagera twabashije kubona zimwe muri za mbunda zarashe ku Rwanda, imbunda bakunda kwita za IBM, imbunda z'imizinga, izo twashaka kuzibona bakakwereka ko iyi mbunda yarashe ku Rwanda yakoreshwaga n'ingabo za Kongo, FDLR zari zibirimo, ingabo za Afrika y'Epfo zari aho ngaho zikambitse aho ngaho mu kibuga cya Goma zibifitemo uruhare, harimo akagambane. Ibyo ngibyo twagomba kubikurikirana kuko nk'abanyamakuru b'Abanyarwanda bakorera Abanyarwanda twagomba no kubwira Abanyarwanda amakuru, dore byabaye, leta yakoze ibishoboka byose. Ariko icyiza cyari kirimo cyanatumaga tuhajya nuko nanone bishimangira ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Kuva intambara yatangira wakunze kumva ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ni nabyo byakoze bituma wenda bashakaga kugira umujyi wa Gisenyi umuyonga, abashaka gukomeza kugira ngo bazane intambara ku Rwanda birahagarara. Ibyo ni ibintu twabonye n'amaso yacu, ni nabwo twabonye ikoranabuhanga rikomeye ryo ku rwego rwo hejuru u Rwanda rukoresha kugira ngo ruburizemo ibyo bisasu, nubwo hari bimwe nyine byageze ku butaka bw'u Rwanda. Ariko uribaza ngo iyo u Rwanda rutarinda abaturage barwo rukaba rutabishoboye byari kugenda bite? Wanabonye ko abaturage baganiriye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati gutanga imisoro, tuzadutanga imisoro, twabonye icyo igihugu kiri responsable gishobora gukora abaturage bacyo. Rero natwe naho twubakiye turavuga tuti ubu bwirinzi burabaye nibyo, ariko se byagenze gute? Rero twakomeje kubibabwira yuko izo mbunda M23 yarazifashe n'ibindi bikoresho byinshi, noneho n'ibindi bimenyetso nk'uko mwanabonye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabitangaje bigaragaza yuko abari hariya ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma ntabwo bashakaga kuvuga ngo barwana M23 gusa, ahubwo bashimangiye bya bindi byavugwa na Perezida wa Kongo Tshisekedi byo gutera u Rwanda. Ibyo rero nibyo twagenda dukurikirana, hari ibimenyetso twabonye, hari n'ibindi dukomeza kugenda tubona nuko inzego za leta zigenda zibitangaza. Nagira ngo ngubwire ko twagiye hariya wenda leta itaratangaza byinshi, tukagenda tubona ibimenyetso bimwe, ariko uyu munsi wabonye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'itangazo ryagaragaje yuko hari ibimenyetso bigaragaza yuko abari hariya, ziriya mbunda zari hariya zagomba gutera u Rwanda, kandi koko baranabigerageje ariko u Rwanda rubiburizamo. Wavuye ku kibuga mpuzamahanga cya Goma urakomeza ugera no hirya aho General Chirimwami yarasiwe, hari n'abacanshuro. Ibi byo biragaragaza iki kuri uru rugamba? Abacanshuro hari abantu bakomeje guhakana yuko abacanshuro batakoze mu ntambara. Bamwe muri bo mbere waranabaza bakubwira ko ngo baje kwigisha, ariko ntabwo wambwira ko waje kwigisha ngo usange defense cyangwa ibirindiro nk'ibyo twabonye n'indaki nk'izo bakoze. Ubuhamye twabonye aho ibyo byaberaga, twabonye yuko abo bacanshuro bararwanaga, barwana ku ruhande rwa leta, ntabwo byari kwigisha gusa. Ikindi, muri ako gace aho bita mu Bambiro hari ikigo cy'ingabo za Afrika y'Epfo, nazo abari bahari bakubwira ko zagiye ku rugamba, ndetse n'ibiganiro bagiranye n'aba ofisiye muri M23 wabonaga bashaka kumenya ese M23 yo yatakaje abantu bangana iki, bapfushije abantu bangana iki. Bagasaba bati turashaka kujya kureba aho abantu bacu baba baraguye ku rugamba, tutagiye kuvuga ngo bishwe nande ku rugamba, kuko hari ibitangazwa bitandukanye, hari ibyo icyo gihugu cyatangaje cyongera kubivuguruza, ariko birakwereka yuko iriya ntambara yo muri Kongo Tshisekedi yatumiye abantu benshi kumufashamo kugira ngo bayirwane, ariko ikintu kigambiriwe ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibutsa ziriya ngabo za SADC ziza, abari baziyoboye bavuga yuko baje mu butumwa bwo gufasha Kongo kurwanya M23, nyuma yaho ngo hari n'undi mwanzi bazarwanya,
abagiye babisesengura bagiye bavuga ko ari u Rwanda. Ibyo rero nibyo byatumye tugenda ngo tuharebe, turebe intambwe ku yindi. Waruvuze Cirumwami wayoboraga General Major Peter Cirumwami wayoboraga Kivu ya ruguru, nabwo ibimenyetso byagaragaje ko yakoranaga bya hafi na FDLR ndetse no gushinga iriya mitwe ya za Wazalendo igizwe n'abantu bafite iyo ngengabitekerezo. Noneho ikindi kintu kirimo no kureba ukuntu ingabo z'u Burundi zaje hariya. Ingabo z'u Burundi zabanje kuba ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ku ruhande bazanaho ingabo zabo nazo zirwana ku ruhande rwa leta. Ikintu rero kirimo giteye ubwoba abantu bakwiye gutekereza ni gute ingabo z'u Burundi ziza gufatanya na FDLR, SADC igafatanya na FDLR, abacanshuro bagafatanya na FDLR, kandi FDLR gahunda yayo ari ugutera u Rwanda. Ibyo twanabirebera muri 2019. Muribuka 2019 batera mu Kinigi bakica abaturage bo mu Rwanda. None na 2019 none na mbere yaho gatoya tuzi umutwe wa FLN bagaye ibitero hariya muri za Nyungwe. Twagiye tubona yuko u Burundi bwari bubiri inyuma. Ibyo rero ubona ko ari ibintu byagiye bikomeza ku mugambi munini wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo rero nibyo twashaka kureba, kandi iyi ntambara yo 23 u Rwanda rwahakanye yuko rudashyikiye mu 23 ariko ko rushyigikiye ibyo baharanira. Baharanira iki? Baravuga bati turicwa tuzira ubwoko. Ibyo ni ibintu byabaye hano mu Rwanda. Abazanye iyo ngengabitekerezo bayambukana no ku ruhande rw'umupaka wundi babijyana muri Kongo. Bivuze yuko rero ibyo ngibyo abanyarwanda baba ari abatuye hari Rubavu, baba batuye hehe, iyo bareba abatuye Goma, batuye za Masi, batuye hehe, babona nk'abavandimwe babo, bavuga ururimi rumwe, basangiye umuco. Rero kuvuga ko abaturage babyirengagiza bakumva ntacyo babwiye, ntabwo nibaza ko byaba ari byo, kubera yuko ni abantu n'ubundi basangiye byinshi, n'ubwo ibihugu n'ubwenegihugu byo byaba bitandukanye. Hanyuma abaturage bahariya muri Kivu y'Amajyaruguru Igoma nibwo bakiva mu mirwano, bimeze bite? Twumva ko abari mu bice bya Masisi za Rucuraho M23 maze iminsi bameze neza. Abigoma nabo baragaragaza icyizere ko ubuzima bugiye gusubira ku murongo. Abo babashije kubona bo barabyumva bati. Nabibonye bamwe bavuga bati dufite icyizere ko amahoro azaza. Abari bari muri uriya mujyi ingabo za leta Wazalendo baraduhohoteraga bakatwica. Baravuga ati twabonye ikinyabupfura cy'ingabo za 23 tuzera ko hari bizahinduka. Birumvikana rero icyo bategereje cyane nuko imipaka yongera gukora. Ubu natwe ngira ngo ni ikintu tugomba kubaza abafite aho bahuriye n'ibi byose kugira ngo tumenye ukuntu hakurya hayoborwa na 23 ntabwo ari leta, hakuno hayoborwa n'u Rwanda ni igihugu. Bizagenda bite kugira ngo imihahiranire yongere ikomeze? Ibyo ni ibindi dukomeza gukurikirana, cyakora abaturage barabyifuza. Gusa yo 23 iyo matangazo yasohoye yasabye abaturage gukomeza ibikorwa byabo, aho twanageze ari abacuruza, ari abakora ibikorwa byose barabikora, ndetse bijo biriwe no mu muganda, bigaragaza yuko abaturage bafite icyizere. Nanone hirya no hino urabona ibiganiro biri ku rwego mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga, ibihugu bitandukanye biraganira, byabyukije n'uburakari. Wabonye uburakari bufitwe n'Abarundi, wabonye uburakari bufitwe na Afurika y'Epfo, ariko buriya burakari iyo uburebye ubona buterwa n'iki? Baratsinzwe, batsindiwe ku rugamba. M23 ikubita ingabo z'Abarundi, ingabo za SADC nazo uyu munsi aho ziri zisanze ku rugamba, zigeze aho ziramanika ibendera ry'umweru, bigaragara ko bari mu mirwano, babona ntacyo babashe kugeraho. Rero biriya bakora ni reaction isanzwe y'umuntu wari ufite ibyo yapanze bigapfuba. Ariko muri ibyo byose icyo gihe nakishimira Kanzayire ni uburyo ubona abanyarwanda bumva kiriya kibazo, kandi bakakibona ko ari nk'ikibazo bose kibareba nk'abanyarwanda, nta kuvangura. Kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu kimwe, ushaka kurugirira nabi arashaka kugira nabi abanyarwanda bose, nta vangura ririmo. Bakumva yuko rero niba Kongo ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ifatanyije na FDLR, ifatanyije n'izo ngabo z'amahanga, ari ikibazo abanyarwanda bagomba gufatana mu mugongo, bakunga imbaraga, bagahaguruka mu ijwi rimwe bakakirwanya. Ndibwira yuko mu gihe cyose abanyarwanda bashyize hamwe bagahangana n'ibyo bahanganye nabo, muri iyi myaka 30 ishize byagiye bigaragara ko abanyarwanda bagera ku ntsinzi, binaturutse no ku budatsimburwa cyangwa se ubudaheranwa bw'ibibazo u Rwanda rwagiye runyuramo. Urakoze cyane Kagabo. Murakoze Leonsi. Reka aya makuru tuyahere i Mugunga, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahari inkambi y'impunzi z'abanyekongo, leta ya Kongo yakunze gukoresha nk'ingabo yo kwikingira ndetse n'igikangisho ku mutwe wa M23 bahanganye. Mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo yageze muri iyo nkambi ya Mugunga iri mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, yumva impumeko y'abaturage nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe uyu mujyi.
ahangaha ni ku nkambi ya Mugunga mu birometero bike uvuye Igoma. Abaturage mwumva ni abari mu nkambi ya Mugunga. Iyi nkambi yagiye ikoreshwa nk'igikoresho cyo gutega M23 kugira ngo niraswaho bazabarege ibyaha byo mu ntambara, ariko uyu munsi abaturage mwumva barimo barabyina ngo baranezerewe. Iyo bavuze icyicaro cya Kivu y'Amajyaruguru naha babavuga. Aha niho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru akorera, ariko uyu munsi ibiro bye nta muyobozi urimo. M23 nyuma yo gukubita inshuro ingabo za leta ya Kongo Wazalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR wasize uhekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Ingabo nyinshi zaturutse mu bihugu byaje kubafasha, harimo n'abacanshuro bagakwira imishwaro. Ibi biro bya guverineri ubu ngubu birahangaha, gusa tubashe kugeramo dusanga ibice bitandukanye, ari intebe, ari amadosiye, harayo tubashe kubonamo. Ibi rero ni ikimenyetso cy'uko Kivu ya ruguru yabohowe nayo mu 23. Ibyo bikaba binavuze ko na teritwari esheshatu zigize Kivu y'Amajyaruguru nazo zabohowe, uhereye kuri Masisi, Beni, Rubero, Warikare, Rucuru na Nyiragongo. Hirya no hino mu mujyi wa Goma abaturage baravuga ko bakire neza M23 ko kuza kwabo bishyize iherezo kubabahohoteraga barimo Wazalendo, FDLR, ingabo za leta babicaga bakabacuza n'ibyabo. M23 tuyikomeye amashyi kubera ko ibyo twari twarabuze ubu twarabibonye kubera M23. Twarahohoterwaga kubera ko inzira zarafungwaga, twarahohoterwaga na Wazalendo, ntitwabonaga ibyo kurya, inzira zifunze, ibintu byose twari twarabibuze. Turasaba ko M23 iguma hano ikabana natwe, batubungabungire amahoro nk'uko barimo kuyatuzanira. Ntabwo bakunda abajura, ntibakunda abasinzi. Ko leta ya Kinshasa ivuga ngo nibagende, bariya b'Kinshasa bararya amagi bakaryama neza, wibwira ko bazi ibibazo byacu. Nanjye ndashimira M23 kuva yahagera. Nge mu by'ukuri nariruhukije cyane kubera ko twariho mu buzima bugoye. Amasasu yahoraga tumena umutwe ku isaha iyo ariyo yose, ntitwasinziraga. Ariko ubwo bahageraga mbere na mbere narishimye cyane kuko abasirikare ba M23 batumye tugira uburenganzira bwo gutembera amasaha 24 kuri 24. Amakuru atugeraho nuko M23 igiye gushyiraho guverineri wa Kivu ya ruguru, kandi amakuru atugeraho nanone yizewe nuko mu gushyiraho ubuyobozi hazibandwa ku nzego zose, ku bantu b'ingeri zitandukanye, hadashingiye ku bwoko, hadashingiye ku kintu cyari cyose, ahubwo hakarebwa icyagirira abatuye y'intara Kivu ya ruguru akamaro. Inama y'abakuru b'ibihugu bo muri EAC nabo muri SADC yiga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izabera i Dar es Salaam muri Tanzania ku gatandatu w'iki cyumweru. Mu bakuru b'ibihugu bemeye ko bazitabira iyi nama idasanzwe barimo Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho abasesengura politike na diplomasi byo mu karere bo basanga iyi nama ishobora kugira uruhare mu gukemura burundu iki kibazo, ariko mu gihe Kongo igaragaje ubushake bwa politike mu kugikemura biherewe mu mizi yacyo. Reka tubibaze Adams Kwizera yafatanyije na Pierre Celestin Gataraya. Icyumweru kirashize umujyi wa Goma ari nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru ugiye mu maboko y'umutwe wa M23. Ifatwa ry'uyu mujyi ryateranyije inama z'igitaraganya z'ibihugu ndetse n'imiryango igize aka karere. Iki gihugu giherereyemo harimo n'Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse na SADC, aho intego yari ugushakira umuti iki kibazo. Ku ikubitiro umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wahise usaba ko habaho ibiganiro biwuhuza n'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Ibyaje kwemezwa n'uyu muryango ubwo abakuru b'ibihugu biwugize bahuriraga mu nama i Harare muri Zimbabwe kuwa 31 Mutarama 2025. Dr. Charles Murigandi, inararibonye muri politiki na diplomasi, asanga ibyatanga igisubizo kuri iki kibazo igihe cyose ibiganiro bizaba birimo n'ubushake ku mpande zirebwa n'icyo kibazo hanini. Simbona ukuntu Tshisekedi yakomeza kwinangira kuko atuye muri kano karere. Bamubwiye bati turakureka, hanyuma usigara uhanganye na M23. Yavuga ati karambanye, none akemera akaganira. Niyo mpamvu mvuga ngo iyi miryango ishyigikiwe na African Union rwose babishatse babona igisubizo cy'ikibazo cya Eastern Congo. Perezida wa Kongo we yabishatse nticyamara kabiri.
perezida wa Kongo yashatse ko iki kibazo gikemuka ntabwo cyamara kabiri, ariko icyo ndiho mvuga ni uko iyi miryango ishobora gutuma abishaka, nubwo uko ahagaze ubu atabishaka, ariko bamushyizeho igitutu bakamubwira bati rero turakureka wirwarize, yahita abona ko bimukomeranye noneho akemera akabishaka. Icyakora abasesenguzi bagaragaza SADC nk'ibogamira ku ruhande rw'abashinja u Rwanda kugira ingabo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko babigaragaje mu itangazo ryari rikubiyemo imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu biwugize. Ibyo guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kure. Ndumva nta gitangaje kirimo. SADC ni SADC nyine, DRC iba muri SADC. Iyo bahuye birumvikana ko bafata uruhande rwa DRC. Iyo DRC turega ngo irega u Rwanda ngo harimo ingabo, SADC ntishobora ngo ivuge ngo urabeshya. So kuba SADC muri communique yayo yaravuze ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ndumva barasubiragamo nyine indirimbo iriho. Ibi kandi ngo n'ibijyana n'imyitwarire ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango birimo na Afurika y'Epfo igaragaza kugira indimi ebyiri kuri iki kibazo. Senateri Evode Uwizeyimana agaragaza ibi n'ibirushaho kuzambya iki kibazo aho kugishakira umuti. Nyine urumva niyo ya double jeu barimo. Ni gute South Africa iza muri SADC ikavuga ibiganiro, noneho yarangiza ikongera igasunika ingabo muri Kongo kujya muri mission offensive. Icyo ngicyo kuko ni nacyo ingabo za Yaserega zazize, yari force d'interposition, yari force itaje kurwana, ije kubafasha kugira ngo abantu bashobore kumvikana. Niba rero nkubwira ngo niyo mpamvu rero nkubwira ngo niba nta solution militaire ishoboka ikindi cya kabiri na President Kagame yavuze nuko nta gisubizo kizaboneka hano. President Tshisekedi nta political will, nta ownership ya Tshisekedi tubona. Aravuga ati nta bushake, no ownership no kuvuga ngo niba iki kibazo uwo kireba atagifashe ngo kigira iki, anagira uruhare muri ibi biganiro, muri ibi ngibi turimo gukora, akigira ntibindeba. Ubwo hari aho bizagera avuga ati nge ndashaka kurwana, bamubwire bati okay, niba wanze ibiganiro genda urwane, M23 izamushorera imugeze mu marembo ya Kinshasa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi niyitabiriye inama idasanzwe ya 24 y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Kagame akabe naho yagaragarije impungenge ku musaruro w'ibi biganiro barimo. By the way, even now the person or the country we are talking about is not represented as we are discussing. Ubu turi kuvugaho hano n'igihugu cye ntabwo yitabiriye iyi nama cyangwa ngo ahagararirwe, kandi ni igihugu kiri muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ariko nta na hamwe gihagarariwe. Rero sinzi niba ibyo turimo kuganira hari icyo biri bufashe muri gahunda yo gushaka igisubizo muri icyo gihugu. On what happens in the process of finding a solution in this country. Mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yagiye igaragaza ko ishyigikiye inzira z'ibiganiro zigamije gushakira umuti urambye iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'igitekerezo cy'uko habaye inama ihuriweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa SADC. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali.